na naše sljedeće vesti. Srpski dragonboat savez i Beogradski savez Nadi Ciganlije organizuju sada već tradicionalnu manifestaciju, 6. Beogradski dragonboat festival. Ovo drevno takmičenje podrazumeva trke u standardnim čamcima koje pokreće 18 do 20 veslača ili u malim čamcima sa 8 do 10 članova, ne računajući bubnjara i kormilara. Čamci su bogato ukrašeni sa glavom zmaja i repom, čime doprinose posmatranju jedinstvenog sportskog spektakla na vodi. Naša Kristina Vasković reći će nam ko su pobednici ovogodišnjeg takmičenja. Kako je proteklo ovogodišnje takmičenje i koliko je timova učestvovalo na takmičenju, to će nam reći Ana Duduković, generalni sekretar Dragon Boat Saveza. Dobar dan. Evo, danas smo imali na festivalu učešće 12 ekipa. Imali smo klubove ovde iz Beograda, takođe imali smo goste iz Sombora, a i evo, po prvi put smo imali i ekipu iz Banja Luke, iz Republike Srpske, ekipu Dajak kluba. Takođe smo imali i kup za studente i kup za srednjoškolce koji su se posebno odvijali. Sve je proteklo u najboljem redu. Na samom kraju je bila maratonska trka koja je bila najatraktivnija. Evo, već imamo pobednike. Sada je trenutno proglašenje pobednika na redu. Prva ekipa što se tiče srednjoškolaca je ekipa Elektrotehničke škole Nikola Tesla. Što se tiče fakulteta, Kriminalističko-policijski univerzitet, eto, oni su čak pobedili fakultet za sport, ali to je dobro, policija i treba da nas čuva. I što se tiče klubova, prva ekipa je ekipa PJ Sinova u kojoj vesla naš Miloš. Hvala. Tu sa nama je danas i trener Stefan koji će nam reći više detalja o pravilima takmičenja. Dobar dan. U principu što se pravila tiče, ovo je jedan interesantan sport zato što traži da u ekipi mora da bude miks ekipa, što znači da mora da bude i muškaraca i žena, tako da afirmiše povezanost u čamcu. Što se tiče samih čamaca, imamo velike i male čamce. U velikim čamcima je 20 veslača, u malim čamcima je 10 veslača i ono što nam je izuzetno važno, mi smo danas imali ovde i mlađe kategorije srednjoškolaca, bezbednost je na prvom mestu, tako da su svi naši članovi i takmičari i učesnici današnje regate imali pojaseve za spašavanje i sve je proteklo zaista u savršenom redu. Takođe želim da naglasim da u čamcu pored veslača imamo i bubnjara koji daje ritam ekipi i on je na samom početku čamca i takođe imamo na kraju čamca kormilara koji drži pravac i donekle daje instrukcije, najčešće je to i sam trener u čamcu. Tako da otprilike to su neke osnovne pravila i propozicije. Hvala na odgovoru. Sa nama je i Miloš iz pobedničke ekipe. Kako je bilo učestvovati i kako je bila konkurencija? Dobar dan, želim svim vašim gledalcima. Pa evo, za početak bit ću malo i neskroman, jel te? Očekivali smo da pobedimo, naime, moju ekipu sačinjavali su profesionalni kajakaši i kanuisti, mahom iz kanu kajak kluba iz VSK Borče, čiji sam i ja član. Tako da, eto, nije bilo ništa neočekivano, dali smo sve od sebe i pored jake konkurencije uspeli smo da pobedimo, jel te? Najveću konkurenciju učinili su nam naši suparnici i veliki rivali u rafting sportu, to su članovi Dajak kluba iz Banja Luke. Od njih smo možda malo i više očekivali, ali eto. Koliko ljudi je bilo u vašem timu? Ishod je bio na našoj strani. Bile su dve discipline. Prva disciplina je brojala 10 ljudi u čamcu i to su bile trke Dragon Boata na 250 metara, a u drugoj disciplini na 1200 metara ekipe su bile sačinjene od 20 veslača, plus bubnjar i kormilar. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu, toliko za ovo javljanje. Studio? Kristina, hvala.